Jabulela ukubona ngamehlo ubaba nomama. Amen. Ekhaya lezwi. Amen. Ngibingelele ke incebo zonke esikhona kule ndawo nebandla lonke likaKristu Jesu. Amen. Lithi uJesu Kristu uyinkosi. Ome phambi kwebandla uvelaphi wakangwenya obuya ethembisa. Amen. Ngajabula ukungena ekhaya lezwi ngifakwa kuye umfundisi Mathubane loqedwe kwehla lana. Amen. Hallelujah. Baba sifunda kakhulu nomama ngezifundiso ezijule ngalendlela. Kuthe noma umkhuhlane uthi uyangiqindezela izolo ngathi kodwa esowethu kula ngiyakhona. Amen. Ngithanda ke ukuthatha lethuba ngiphe nje ufakazi obuncane baba ngomakhelwane engibhekene naye. Indodakazi yakhona ayihlali nabo iseMpumalanga. Uma eseMpumalanga ngiyabona nje uyavela eyaphuma egeyidini siyabingelelana dala ngakubona indodakazi hayi ngingene mina endlini. Uma ngithi ngibone nawe so uyaqhamuka uyangena uthi ufuna indodakazi wami ngithi hayi ukhona phinde futhi ngimbuzisise uyaphila kodwa wena ahlale phansi hlengezele inyembezi uthi kwenze njani athi ayikho right umntwana ona 3 weeks akukhoma kwenzeke uwele kuswimming pool ungakanani umntwana unawanye sivele sikhuleke same time sikhuleke uma ngiqeda ngimnikeze lo mkhuleko kaMay 18 yithi each time ufika esibhedlela kumntwana yenza sure ukuthi lo mkhuleko uyawukhuleka naye umntwana khona okuzokwenzeka esizoqhubeka futhi nathi sikhuleke. And we continued to pray. We continued. Kwaphela inyanga after the 3 weeks ebeyibalile. Kwaphela inyanga libe ngibuza njalo ukuthi one Saturday ngingene kumama. Bangena kumama. Umama bengazi ukuthi indodakazi ungitshelile. Ngithi ngimhlole ngiyangena ngiyakhuluma naye. Ithi indodakazi ungitshelile ukuthi kunesithi yo kungcono maye ngitshelile yena ngisaba nokusho ngoba indaba zabantwana bazabe basithethisa ukuthi sikhulumeleni. Ngithi sisemkhulekweni siyakhuleka. Ungithumele isithombe manje umntwana uhlale uDisemba wonke shothi ungene ngoNovember uhlale uDisemba wonke esibhedlela. Ngimfonele one time ku early January ngiyambuza sisi umntwana kuyanjani ngoba sewule eMpumalanga usisi umntwana kuyanjani esibhedlela athi kusesenjalo mama akakaphaphani. Ngithi uqhubeke nomkhuleko uma ufika kuye esibhedlela athi ngiyaqhubeka. Ngithi because kunento nje ethi ukufonele ngokubuza and something must happen. Ngakusasa ube uye manje uthumela imessage mama umntwana uphaphele uyawavula amehlo noma ngathi akakezwa kahle kodwa amehlo wona uyawavula aphinde akhathale. Uqhubeke ngithi
khona ukuzoqhubeka kwenzakala every day kumele kube noshintsho empilweni yomntwana. Ngikhuluma nje umntwana uphumile baze bamusana ku-rehabilitation manje sonabo ekhaya. Akakalungi umzimba usadinga nje ukurehabilitatwa kahle, uyaqhubeka kodwa umntwana uphapheme ngalokukhuleko sekumele nje kusele nje ukuthi kuqine umzimba ubuyele esimweni. Asihlaleni bazalwane kuJehova singasuki. Kuphakama lelizwi eliku-Romans 8:35 ukuthi yini engangihlukanisa nothando lukaJehova? Kungaba yizo imbandezelo ezinjengalezi, makungabi nalutho elisususa othandweni lukaJehova. uJesu Kristu uyinkosi.